adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo tang te pini adab birta juitha Kangsam kilit piga jok loke charlio somara tuma phan skula por kelar nonapor kangsam akili kilit piga jok loke charlio somara tum kangsam pen aduk do pikji puchi nisi school timing mate apor kelar ponthu Lake lower primary school ke charlio somar ingdeng isi pen ingdeng pho mate class 1 to class 5 ke charlia tuma phan ke ada por phai kep ada pen anarlo por phai isira achitim anapor pathiklo Sonsi ME school ke charlio somar mate ingdeng trok pen ingdeng ner kep an ke charlio somar atuma phan ke por phai kep ada pen anarlo por phai hini an Lapen 2 high school higher secondary lapen senior secondary ke charlio somar atuma phan ke por phai kep ada pen anarlo por phai hini ra chitima por an pathik ponthulo Bangso tengsi school class ke apor do bompo Moke isi education asai campaign pachini thutheti ke laso pora tenglo pusi secretary in charge Department of School Education Karbi Anglong Autonomous Council a hin pensi pangdak ponlo EKADC Extended Executive Meeting Langkung Habe Sourcing Teron Memorial Town Hall Dipu along Kapaman Pon MLA kilik nangte bogbom si BJP party pen puthot kachipa hai pon thuji pu akemang pen arkoi ni phai troxy surihini ra enkor trokarni langkung habe sourcing teron memorial town hall dipualong district extended executive meeting East Karbi Anglong district apharman pen May Judat pen EKADC BJP MAPU Roland Giling pen kaningje pon ke pini bangso extended executive meeting ke padopon nangkok alam theke East Karbi Anglong district along MLA seat ke thomdo la seat ke thom sita me puthot BJP party pen kachipa hai pon thu pen koson si ke boydet arada tuma phan kang thur pon thek chimo la pen BJP party kapang tang ponji aphan board committee kapang dang ponji aphan la pen mandal committee kapang dang ponji aphan an parta sorkar pen kipi ason an sitame ke long dun edjima la pen Karbi Anglong along non kaching thur pen an su se kapaching thur ponjima lahai huye phuthak ching ki chithan ponlo Lapen Pini Bangso Extended Executive Meeting along EKADC along Kadokawe Mandal Kre Troxy Ame Phulapen Kongchun Bang District along Executive Members District along Pha Pangchang Pen Chenglok District along Morcha Nerkep Maipu Kongchun Bang Anparta Town Committee along Chairman Vice Chairman Lapen Ward Commissioner Anparta KAC along Kidoan Board Chairman Atumaphan Pangrum si Chinki Jithan Amay Pedopon Pini Bangso Extended Executive Meeting Amay along Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin MLA Vidya Singh Ingling EM Madhuram Lekthe EKADC BJP Amay Phu Roland Kiling Pen Danglok Keongdum BJP along Kethe Kidingatum Chetongdum আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলং ইষ্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভখন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আমি গম পাওঁ আজি কিছুদিন আগতে আমাৰ ষ্টেট এক্সিকিউটিভ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু এইটো আমাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া সাংগঠনিক ষ্টেট এক্সিকিউটিভ হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেক জিলাৰ এক্সিকিউটিভ হয় 6 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখৰ পিছত ভিতৰত হয় আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে হ'ল প্ৰভাৰী হিচাপে ময়ো ইয়াতে উপস্থিত থাকিলোঁ আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিখিনি এক্সিকিউটিভ আছে সেইখিনি অনুষ্ঠিত হ'ব উদ্দেশ্য আমাৰ সাংগঠনিক এইটো কাৰ্যক্ৰমৰ এটা ৰেগুলাৰ আমাৰ প্ৰত্যেক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভ হয় ষ্টেট এক্সিকিউটিভ হয় আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ইয়াতো আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভখন অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াত আমি সাংগঠনিক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি আলোচনা কৰোঁ বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়লৈকে যিখিনি আমাক নীতি নিৰ্দেশনা ৰাজ্যিকে প্ৰেৰণ কৰে সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনিৰ ওপৰত আমি বিস্তৃতৰূপে আলোচনা কৰোঁ আমি কি ধৰণে আগন্তুক দিনত আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু যোৱা যিখিনি কাম আছিল আমি কি ধৰণে আমি সেইখিনি সমাপন কৰিলোঁ এই বিষয়ে আমাৰ সম্পূৰ্ণ সাংগঠনিক কথা আলোচনা হয় ইয়াতে আপকামিং এমএলএ ইলেকশ্যনৰ ৰণকৌশল আমাৰ ইয়াত তৈয়াৰ নহয় আমাৰ ইয়াতে কাৰ্যকৰ্তা সকলো আছে ওপৰৰ পৰা যিখিনি নিৰ্দেশনা আহে আমি সেইখিনি ইয়াতে পালন কৰোঁ আমি ফ'ল' কৰোঁ সেইখিনি আমাৰ ইয়াত নহয় কাৰ্বি আংলঙত যি ভিজাৰ ইলেকশ্যনৰ কথা আপুনি কি ক'ব
সেইটো বিষয়ে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে তেওঁ ইতিমধ্যে সেইখিনি তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰিছে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ো আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ে আলোচনা বিলোচনা কৰি কি সিদ্ধান্ত লয় তেওঁলোকে সেইখিনি ল'ব ঠিক আছে Pini Dipu Langkung Habe Town Hall along Pini Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong District Extended Executive Meeting Pini Dak Pidolo Silabangso Amay along Karbi Anglong along East Karbi Anglong along Mondol Kret Roxido Laso Mondol Kret Roxy a President Secretary Lapen District along Executive Member District along Special Invitee a member at Tumpen Chenglok District along Morcha Trox Nerkebdo Labangso Morcha a President Secretary at Tumpanan Lapen to District along Cell do Department do Convener Co-Convener Pen Chenglok Pini Town Committee along Ward Commissioner atum Chairman atum Vice Chairman atum Lapen to Karbi Anglong Autonomous Council along Board of Chairman Tumpen Pini Labangso Extended Executive Amai Pidolo Pasila so Mailong non ke wangji Bharatiya Janata Party anso se ke claim ke pang dang thekji aphan boot committee ke pang tangji aphan mondol committee ke pang tangji aphan pindak chingwai pon loisi lapen hinia bangke Bharatiya Janata Party claim ra pe bang phu bang pi thum phan an sitame anso se la chiklojon thom la bangso apor bang thoke kado kawi apor pachi pj phansi ke claim pe meje phansi kado phara chuni ri dunlo lapen thu non ke bangji 2026 so assembly election Karbi Anglong is Karbi Anglong long seat ke thom do laso seat ke thom ko son si chi pe hai ji ma laso aron niti alam kado be pini chingwai che thailo si pini kado kawe ning the pon lo labang so mai pen nitum lahai alam an chingwai pon pe melo la pen thu non ke bangji sitame Karbi Anglong long lahai suluk sodak pe be de ji aphan la pen thu lahai negative narrative ki pon no tum phan ili ki pang thek pen ai tum chi re ji aphan la pen thu non ke bangji arni ana bangke lason suluk sodak pe be de ji pen Karbi Anglong laso ki peching thur ji aphan kiddu ke lagara aphan heme jangre aphan ili koson si sarkar asuni an sitame keron pon thegi ma pechitang pon thegi ma rong ru bolong lang towar me pencheng lok lahi pechitang thegi ma la pen thu adon aphan ili pota ki pechitang thegi ma pulai reson card ki pechitang thegi ma orodne pechitang thegi ma pulai alam sitame pini dakching wa pon pedolo asi ningthelo sila bangso extended amaya bangke nilitum misen lo pusi chun ponlo la pen thu non bangke mondol pen mondol long ta mondol extended a meeting dopo a constituency tinta meeting dopo non ke bangji tarik kret rock la pen taring kore siang bongsi petang lap nai pusi ka dobe tumching wailo lasi la song bongsi a mondol kret rock si sitame la song bongsi doik po tada kadok abe dol party ko sonsi pangtang ma solam chingwa pan po chorolo ACF Pranab Terona Phan kai ke doboma dimsi chedo thot nangji pusi hun terang atum pen pherang ke mai kang nipon Northeastern Silonijan Range along ke doboma te ki khi bom ACF Pranab Terona Phan dak pen damlong lepura hun terang la pen to kolang so hemai hanse ronga saratum pen pherang ke mai long lam thi chipaklang pon Pherang ke maya long hemai hanse ronga sar la pen maker hunte rang atum pen arkoi ni phai troxy surihini rengkoi ra trokar ni chingrum si hunte rang me thanga hema long ACF Pranab Terona Phan kaya tenga dim Silonijan Range along si chedo thip nangji la pen akimi ke nangne abansi nangji pura lam the chipaklang pon Aban ke aban IG kaching ki kache than tame la pen ke claim ke dam tame ACF Pranab Teron ke claim ke dam along ke baduta che phodun de pusi hun terang boloram terang babuti so samsing hanse la pen hemai hanse rongasar darsing hanse tum pherang ke mai long klarda kalam pachini pon nilirong toko langso hemai hanse lasi pini nang tum han tong sikot pe nang tum hana chupa pe nang iwang kipot media korte tum hana chorulo lasi pini nang tum hana nge pha na chupa lam the ke puhen lo nilitum arong pen kipu dunia lam the le puhen lo non ACF sar Pranab Terona Phan
nili tumahin ben ipu duni bangke alang li abarim da abarim apot lasi nili tumahin ben ipu dun ji pu alam bangke alang li phan abarim da abarim lasi nili tumahin ben ke alang li phan ako uthot alang li phan padu thui aphan si nili tumahin ben chuning ridun lasi alang li kidam tang anta ki claim kidam anta mise lapen non kiwang ia along anda nilitum abarim da abarim penapot nilitum jingki chithanta abarim pulute asap ke chithan ke joy ta gitu akimi pulute nilitum rong penta ke jingki ke chithanta asap ke siksak du kogi lasi nilitum mahin penke abarim le pronopteron phan si pudot padu thunang nilitum mahin pen ke chuning ridun ge lapen puge nilitum marong asarlo alang li darsing hanse la pen pu alang litum rong pen na chitong dun pu bolo terang lo pu babu tu solo pu samsing an se lo asi nilitum toko langso pen ke nilitum ke chuning ridu mate ki pu dun ke lalo nilitum ke abarim le puthot padu thuna nilimen tharipo boloram terak nilingala tum media pote phan isi kiruk pilo kasi nilihin pen kipu ingala sono je non Silonian Range Officer Law non dobom sal pronopteron alang ni phansi puthor dak kepa doi phansi nilihin petami rat ophan chunuri lo lasi athe alang li dak dobom musami ke claim ke dam alang li arona ting pen claim dam mesen la penil tum sami mate kado virat pansami kaching than pon mesen lasi puthot alang ni phan na hok terek repen la dak puthot kepa do pen puthot ni tuman sami kaching than bon me et mesen pen idu chul mate claim chulang wi arji pansi ni tumahin pen sami alang ni phan puthot dak pa do pansi chuneri dun lo Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru